Къушъхьэ тхыцӏэ-дэхабэ зиӏэшъолъырхэм Адыгеир ащыщ. Анахь цӏыфыбэ кӏуапӏэу иӏэбгыхэм яз хымыжъокӏэ заджэхэрэр. Азэщ къушъхьэ тхыцӏэр къызжьиухэрэм лъэпэдзагъэу ӏуашъхьэу ошъутен лъачӏэ нэс зэкӏэкӏэщыгъэу аркӏо. Анахь чӏыпӏэ лъагэу бгым иӏэр метрэ минитрэ тӏокӏиплӏрэ пшӏырэкӏэ хым шъхьащыт. Ыцӏэ къызтекӏыгъэм ишъыпкъапӏэ теубытагъэу къыӏонэу зими ымышӏэми нэгъо е къандзалэу цупэкӏэ еджэх. Хымыжъокӏэ заджэхэрэ къушъхьэ тхыцӏэр Кавказ заповедникым ичӏыналъэ къыхеубытэ лэгъонакъэ бгытешъом икъокӏыпӏэ лъэныкъо убытэу рекӏокӏы. Зыбгъумкӏэ бгытешъор къеухьэ, адрабгъумкӏэ лъэгэшхо адыгэ чӏыкӏум имэзышхохэм ашъхьащыт. Заповедникым иуцупӏэу лэгъонакъэ щыгъэпсыгъэ чыжьэплъапӏэхэр зытетхэр хымыжъокӏэ заджэхэрэ бгыкӏыхьэр ары. Непэ ахэмэ якӏорэ лъагъохэр цӏыфыбэ кӏуапӏэх, гъогу анэм урэкӏофэ къэралыгъом ичӏыпӏэ зэфэшъхьафхэм къарыкӏыгъэ зекӏохэм жъугъэу уакӏокӏы. Замечательно. Невероятный вид, невероятная природа. И то, что сейчас в июле здесь цветет столько цветов и пахнет медом, это вообще великолепно. И как раз, наверное, в это время хорошо сюда ходить, потому что нет туманов, нет плохой погоды, и можно вот увидеть всю эту красоту, весь этот хребет, который здесь можно увидеть, кавказский. Исторически сложилось, что мой самый первый ретрит, как раз 18 лет назад, я проводил здесь. Просто так сошлось. Место настолько меня захватило вот своей магией, природой, чистотой, людьми. То есть потрясающий коннект сошелся как-то так вот в одном месте. Поэтому в тот раз я сказал себе, что буду приезжать сюда каждый год, во что бы то ни стало. И вот так езжу. Это просто какое-то, часть моего сердца здесь. Мне иногда снится. Загорам хычӏо щытыгъэ мыжъохэм непэрэ къушъхьэ тхыцӏэр къагъэпсыгъ. Лӏэшӏэгъу чыжьэу блэкӏыгъэхэм адыгэ чӏыгум хышхо тетисыр щыбысымыгъ. Ар зызэкӏэкӏожьым къычӏэщыжьыгъэ псы лъачӏэр джы тинепэрэ къушъхьэ лъагэхэр ары. Фэдэ зэӏухыгъэ мыжъохьэ уанэхэр фэдэ уахътэм лэгъонакъэ бгытешъом жъугъо щыплъэгъущтых. Ахэр мыщ боу щызэбгырыдзыгъэх. Мазэкӏэ тыкъызэкӏом гъунэ нэсэу озыр изыгъ. Ау уахътэм къыкӏоц зэхэжъухьагъ, лъачӏэ тӏэкӏу шӏоеу къинагъ ныӏэп. Фэдэ мыжъохьэ лыгъуанэхэр гъогу уанэр лъыбгъэкӏуатэмэ бэу уапэ къефэх. Индэдэхэр ахэмэ ахэтых. Пстэури ямышӏыкӏэу зэгоутыгъэх, зэгоздыгъэх. Алъачӏэхэр псынэм фэдэу осэу ткӏурэр елъэдэжьы. Джинэ мыкӏ мыжъохьэ лыгъуанэ мыкӏоц тит мыр нахь ин апэрэм тызыӏукӏагъэм нахьи, ау мыщ ини осым ухэӏэбын плъэкӏыщт. Гъорекӏорэ осо мыщ къытенагъэм чъыӏэр мэр къыпехы, уегъэуцуӏэтагъэ. Мы чӏыпӏэм кӏэрыкӏэу уанэр лъыбгъэкӏотэн плъэкӏыщт. Лъэгъуабо пхырыщыгъэмэ уарыгъуазэмэ къушъхьэ тхыцӏэу хымыжъокӏэ заджэхэрэм янахь чӏыпӏэ лъагэу нэгъой уцупэкӏэ заджэхэрэм уфэкӏощт. Лъагъор къэгъэгъэ зэмылӏэужыгъор къызщытӏэмыгъэ лэгъонакъэ бгытешъом пхырэкӏы. Урэкӏофэ чӏыопсым индэхагъэ нэр еумэхъы. Ошъуапщэмэ яныбжьыкъухэр лъэхэнэкӏыгъэ хъунэм щэджэгух, чӏыпӏэ-чӏыпӏэу былымхэр щэхъух, ошъутен къэныгъэбылджэгурэм фэдэу ошъуапщэхэм акъохьэ ыкӏи къакъокӏыжьы. Къушъхьэ тхыцӏэм эгъунапкъэ нахь благъэу зэрекӏуалӏэрэр къапшӏэу мыжъо уапэ къифэрэр нахьыбэ мэхъу. Мыщ дэжьым къыбгурэӏо бгым хымыжъокӏэ кӏиджагъэхэр. Ахэр тыдэкӏи тэкъухьагъэх, ары пакӏошӏ лъагъори ахэм ашъхьапырыкӏэу къыхэкӏы. Ары нахь мышӏэми гъогу уанэр мэхьылъэхэм ахалъыта. Зыбгъумкӏэ километриблыр икӏыхьагъ, илъэгагъэ зэрэзэблихъурэр метрэ шъищ фэдиз мэхъу. Мы впервые в Адыгее, на плато. Просто поражает природа своей, не знаю, невинностью, вот этим буйством красок, отсутствием людей на маршрутах. Ты чувствуешь себя настолько здесь, как-то уединенно среди, таких масштабов. И когда мы вышли
именно к обзорной точке. Мы просто были в восторге, поражены величием всего этого. В общем, нет слов. Потрясающе. Мыждежим кушхатхыцэ мэгъунэ къызэрэблагъагъэр къэошӏэ, жьымкӏи ар зыхэошӏэ, благъэ хъугъэ осылъэ къушъхьэхэм ар къагъэучъыӏэтагъэ, ау жырэ лъэбэгъухэр, пшӏыхъо, бгыгъунэм укъызекӏуалӏэкӏэ гъогу-онэ кӏыхьо къэпкӏугъэр зэрэмыхьаулыер нафэу зыхэошӏэ. Къушъхьэтхыцӏэу мыжъохкӏэ заджэхэрэм анахь чӏыпӏэ лъагэу иӏэм тытет, метрэ минитӏу фэдизкӏэ хым шъхьащыт. Къушъхьэтхыцӏэмэ къахэкӏырэ мыжъохэм шъошэ гъэшӏэгъонэ яӏэхэм шъыпкъэмкӏэ губжыгъэ хыр угу къагъэкӏы, тыдэ уплъагъэми мыжъо нэмыкӏ плъэгъурэп. Ӏошъхьэ-цакӏэм утехьэу узыплъырэм Кавказ къушъхьэтхыцӏэм икъушъхьэхэр къыщызэгоуцох чӏыгушъхьэ, абагъо, тӏыбгэ, пстэури къэолъэгъух. Анахьэу узыумэхърэр фыщт-ощтен ӏошъхьэ зэхэтыр ары. Къэӏогъэн фае. Кавказым икъохьапӏэ мылылъэхэу Европэмкӏэ анахь лъагъкӏэу алъытэхэрэр ахэм ащыгъэпсыгъэх. Джащ фэдэу гъозэрыплъэкӏи ермэл зэпрыкӏыпӏэхэр нафэу къэлъагъох. Къушъхьэтхыцӏэм янахь чӏыпӏэ лъагэ партизанскэ гъэхъунэкӏэ заджэхэрэ чӏыпӏэм лъэныкъокӏи укъекӏолӏэшъуищ. Ау абгъом къикӏырэ лъагъор узэндыгъо зэрэщтым къыхэкӏэу нахь укӏочӏыгъуай. Ары нахь мышӏэми ари зекӏохэм къыхахы тӏэкӏу къяхьэлъэкӏыгъэми алъэгъурэ дэхагъэм къиныр ащэгъэгъупшэжьы, яжь регъэубыты. Вот только вау, это больше никак не передать. Именно что вау. Эмоции зашкаливают. Зашли, сразу так вот дух захватило. И, конечно, да, оно того стоило. Долго собирались сюда выехать, пройтись. Красиво, очень красиво, живописно. Очень понравилось. То есть дух захватило. Вот, непередаваемое впечатление. Ты идешь и радуешься каждому моменту. Вот, куда взгляд упадет, вот каждой картинке радуешься, впечатляешься и стараешься запомнить, потому что даже на один день, вот съездив в поездку, это остается, мне кажется, на всю жизнь. Мы были в прошлом году вот, на Аштене, весь год вспоминали этот один день, и мы еще раз сюда приехали, уже вот пошли на Каменное море, вот еще в дальнейшем планируем пойти. Нам здесь очень нравится. Гъэмэфэлъэгъаным зэныкъокӏуагъэ анахь макӏымэ джыри джащ фэдизэр тапэ илъарыс чӏыпӏэ дахэхэмкӏэ гъэр зыгу къэзгъэкӏыжьы зышӏоигъохэм Адыгеим ичӏыопс къяжэ. Икӏэрыкӏэу еджыри зэ бгъэшӏэгъон икъунащ къызкъуихын ылъэкӏыщт.